Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Satur. Manipod La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Awagan nak itinagan as Satur. Addar armak dito'y baryomi abalasang. Ag gusto ak ngamin kankwana. Kat imabot iti makatawen, ti panangar-arm ko kini Emma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Satur. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Longley. Na yan ay pa sana makadlaw. Adda ka di bagbagam, Emma? Di ka lang makadlawan. Makaturturog kan samatan. Ay na, itaypay. Anyat orasan, agalas Jason itirabi. Mukasta, agpakada ako ni Emma. Sige. Agsubliak to manan inton rabi. Tapnoy abkas ko tiriknakan ka. Awanak inton bigat tirabi dito balay ni. Adda ka di papanam? Saan ka na makita? Amo matasi ka lang timang kumkumpleto iti aldaw ko, Emma. Anya nga pare. At damot lang namnamam kan ni Emma. Awan pa'y pare. Rinabiitan sa matang agsubli-subli dito'y balay da. Ang aging gaita. Awan pa'y namnamam ang magunod mo ti ayat na. Sa anak lata mapukawan iti namnama pare. Agaramak lata kini Emma. Ay, bilibak man kan ka pare. Ay, oo na yun. Nagado ti lamok dito'y ruwar ti balay da Emma. Itay dakpay akag kagatan. Kunak tumot ngamin kan ka nga umunig ka. Ay, mabainak pare. Sa anak akas kan ka, anapos kul ti ropa na. Unay kamatan pare. Permimot ti panang insultum kanyak. Dakas ka din o agayatak kini Emma. Ala, nagawid tan. Tani, adu nga agpay so ti lamok dito eh. Sige pare, agawid ta nga rudan. Nanang, nagmayat ti sabong na dagiti mulayo a rosas Una anak ko, tasib-sibugak akanayon. Mabaling ka di dumawatak iti sabong ti rosas yo. Anwam. Isagot ko iti balasang ngararmat. Ni Emma? Ay, di ka lang mauma. Binastid na ka lang arudan. Mauma ka di mo ti pudno nga agay-ayat, nanang. Amom no asino ti rumbeng nga arma manak ko. Di yung mabalin na diktaran ti pusok, nanang. Ni Jane. Kanayon na kaadamagan no mapanak makimiting kadagiti padak a senior citizen. Sa anak nga interesado iti sabali a babae, nanang. Nilaang Emma ti ay-ayatak. Isulaang ti kayat ko. Oy, Joey, no umay ni Satur dito balay, ibagam nga awanak Ay na, umay na ka manan pasyaran, tinakaan anos asutur mo Ay na. Sapay, kasta unay nga isam mo. Uy, siyempre makilkiligak. Dagas ka di, katadamat rik na. Basta ibagam nga awanak, jak kaya kasangwan day dya taong. Awatam lang mo jay sagot na kan ka. Kalpasan na, pagawid na mo. Dayta, ti pagalistuam. Isunsan dayta. Ala, inkalukatan, ta ibagam nga awanak. Hoy, anya pa yar aramidem ngay. Tumakder ka ditan Joey. Joey? Hello! Dayta tinagan ko? Ala, sige nga rudan, Joy. Tumakder ka, Joy. O sige, angam kukwak jay regalo na. Coming! Uy! Kunakon ket si kadayta. Oh, thank you iti regalo Ay na. Adda ka din ni manang mo? Ay, sorry Adda na panan na. Awan ita dito'y balay. Kasta ka di. Ay na, nagbabanglo dagiti sabong nga awit mo. Ay na, adda pa'y chocolates na. Agyaman Para kumakin ni Emma dagita. Ito't kuntukan kwa na ito sumangpet. Bye! Pagaw-awidan na kon? Katanyangay. Awan nga ron ni manang ko, Emma. Isu bye! Sator, agring kan. Aldawan, ingkan ije trabaho.
Itay pa anak kiriingak nanang. Kay, apay adi ka pa'y labumangon anak ko. Masadutak. Apay, adarikrik na, nan, dapadapeng ka man, no, gurigur ka. Saan ka mat nga gurigur? Jak sa kayatan ti agbyag nanang. Ay sus, tilay bagbagamot. Bumangon ka ki din, tayong kagtrabaho. Agur-ura yan, dagiti kakadwam, iti construction. Awan sa talaga tinamnamak ni Emma. Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka nga awan. Apay ngamin nga ipapilit mo ta, bagi manak ko. Di na ka magkayat. No saan na kaakayat, bye-bye amo. Pare sa to, no saan ka amangan, nakapsot ka nga agtrabaho. Sapay adupay ti aramiden tayo dito construction. Awan ganas ko amangan. Apay aya, agan ano ka? Agsakit ka? Gapukin ni Emma. Napanak ije balay da idirabi. Ngamawan ka no. Kunak ngaminkan ka, asar da nga mon nga armain. Taadumot di ta, babae. Iso nga ti pagduyusak. Likliklikan na kan, pare. Di na kayat asarong karampa ije balay da. Iso amangan kagit din. Awan nga rod ganas ko amangan. Nasakit da ito nga aramiden ni Emma kanyak. Ay na, pare. Nasken amangan ka. Tapno da pamiksam. Awan gayam. Awanak intun bigat. Agbiyahe ak. Manungal daw nga awang ka. Upat lang matngal daw. Mapan kuman bisitaan ni Lolak ang masakit iji Isabela. Itapay lahing. Agladlading itak, tapumanaw ka. Ay na, pare. Kabaalam day ta. Babae lang day ta, pare. Ado dita, kunak manayin. Sator, naibusan ti sabong dagiti mulak arusas ijay sangwanan ti balay. Sabong da pa'y mo. Agsabong daa, ngamjak kayat asagutam ni Emma. Unay kayo nanang, nag-imot kayo. No ni Jane ti sagutam, mayata. Ngam no day jay a babae, namin anon a binasted na ka. Ay, jak kayat day anak ko. Masaksak tanak mo tunggal ibagbagam a pinabainan na ka ni Emma. Wano saan nakaakayat asangwan. Kastalaan nga talaga ti agaram nanang. Aginggat ka ano na ka apabpabainan. Apay, di ka lamang rik na ngamin matanan ako. Sardengam ngaminin nga arman. Naimbagngal daw mo, Emma. Apay nga da ka dito'y balay mi, katkatang nga anti aldaw. Amangan ngamin no awan ka inton rabi eh. Iso sinapsapa kung ti may agaram. Anya, umay ka agaram? Uwan, Emma. Iti kastoy nga oras. Dakas ka di. Madama ak nga aglablaba. Aglinis ak painton madamdama. Agawid ak nga roden. Agyaman na, tanang rik na ka. O sige nga rod, agawid kan, ta ituloy ko pa iti aramidan. Anda akon, pare. Nalpasan ti bakasyon ko. Ket, kumusta ni Lulam? Mailiw laeng. Kinapudno na, napigsapay. Agun gayam. Adda inted na kanyak. Nga amok ang magustuhan. Ha? Anya day ta? Mabit lang, ha? Ni, nabalkod mo titidaan na lupot? O, atoy. Parakan ka. Ha? Ni, basit abotilyamot ganti kargana. Gayo maday ta, pare. Ha? Inted kanyak ni Lolak. Nabirtog ka no day ta. Usaram, parakan ni Emma. Sigurado ang mapawon mo adagos ni Emma. Babaan iti day ta. Ha? Anya ti aramidak na eh. Mangipatagtad ka lang iti inuman ni Emma. Isukti ko na ni Lolak. Ha? Ay, kanak man nga rod, pare. Ay, isublimot lang kanyak, ha? Tausarak tumad. No adda makurso na da kabalasa. Agyaman ak, pare. Sa wakas, mapasungbat kung tumutlaan ni Emma. Mapanak makimiting iti grupo mi a senior citizen anak ko. Rumarak tumat inton madamdama. Papanamanin aya. Ije balay da Emma. Ay sus, di ka lang maumuma. Mapan ko
ko ipadas na ito'y gayuma. Kitaan nyo, nanang ko. Gayuma dayta. Uwan ka no, nanang. Patagtidak ka no ti inuman ni Emma. Ay sus, tilar aramida man ako. Ay nananang, matagi ko tumot lang ni Emma. Maasawak. Agbalinan amanugang yun ni Emma. Kaskala ng rapen ano usarum daytakin ni Emma. Pilitam kit din ti babae amangayat ken ka no awan metrik na anaken ka. Nanang mo? Numaamuan na nga agar aramat ka iti gayuma. Ay sos dakdakkel aparikot ti ipainaken ka dayta anak ko. Awatem nga minen ti pannakapaay mo. Agaram kan ay iti sa balay. Tapno saan ka makabasbasaw. Oh, anya ngay pare. Pinadas mong jay gayuma kan Emma. Sa anak pa nagpasyar iti balayda? Apay ngay. Dahil nagkapoy kan. Kunak man no kayan ayat mo ni Emma, iti dayto ay panagkita ta. Pampanunutak nga rod. Dakasamot dito ay plan-plan mo. Anya kumatdakas na. Ay ayatam na Emma. Di nakakayat. Oh, di gayuma mo. Dakas sa dayta, pare. Saan? Mayat kit di ah. Isubliklangan kan ka na ito inted mo agayuma. Isublem, di mo pa inusar. Aklo naklangan asan nakakayat ni Emma. Kastalatan? Nusan nakakayat ni Emma. Nadamot siguro dita ti sabali a babae a mangayat kan niya. Ket desisyon mo daytan na. Ang no kasapulam dayto ay agayuma. Ibagam lang kanyak pare. Ne, si kamot gayang balasang ko. Umay ko ite, dahil tinalipatan nyo apayon nyo, di kalman. Anapan na kimiting, nana. Ay na, agyaman na. Ay, talaga bumakutan ti tao. Adon ti malipatan na. Umunag ka pa'y balasan ko. Saan na, nana? At dapay pa na. Umunag ka, ta ipakitakan ka dagiti mulak amasetas di talikod ti balay me. Ay, ado pa'y mulayo ang masetas? Mabalin ka amang yawid no anya ti kayat mo. Agpili ka lang. Ay, wan man ngarot, nana. Talaga ana usumak iti masetas. Agtugaw ka pa'y balasan ko. Sa to, ranak ko, umay ka dito. Apay ka ni nanang. Umay ka, tandayam amukan ka. Iso, ti bagbagakan ka ni Jane. Anak ti kadwak a senior citizen. Si Kagayam. Jane, iso ti buridat nga anak ko, ni Sator. At dapay gayam baro nga anak yo, nana. Agtungtong kayo dito, tainak pa'y mang timpla iti Diyos, ameriendain niyo, Jane, jak lang pagkarot ang nakapimpintas Kagayam. Ha? Unay mo ta nakapimpintasan. Balasang ka kadipay? Wan. Kadkaduak ni nanang ko, no kasta nga ada meeting da asenyor. Iso ana amok ni nanang mo. Kasta Gayam, jak lang pagaro. Ati Jane, akanayon na adakamatan kanyak, kat napintas Gayam abalasang. Ha? Jak amo adak dakamatin nakgayam ni nanang mo. Nanang! Mabayag ka di pa'y deta merienda nga isagsaganam. Agis istorya kayo pa'y laang, tajak pa'y na isagana. Kaya't mo ka di mapantapas siya rin dagit timulan ni nanang amasetas? Wan sige. Nagadumat na dito inted mo amasetas kanyak sa tour. Okay lang, deta. Imulak amin dagito iti paraangan mi. Kaya't mo ka di ti sabong ti rosas? Asino kumati saan ang mangayat iti sabong ti rosas? Bayap, mangitugot akto into nagpasyarak iti balayo. Ha? Umay ka agpasyar iti balay mi? Way, umay ka pasyaran. Taapay. Anya ti gagara ti baro amang pasyar iti balasan. Patasag ati umay agaram. Umay ka agaram adagos? Ningamin nanang ko. Agapura ang mga asawa ko. Makitam dayta, nakayawan ka adagos kin ni Jane.
Di yumat namin imbagbaga na pintas gayam ni Jane. Adayo na pimpintas angam ni Emma. Nadayaw pa'y abalasang. Ay, pudnot ako naman ako. Ken, adayo na singsingpet ni Jane ngam ni Emma. Ayan na nga, gayo, ma'am. Insubli ko ni barkada. Nasayaan. Anon pa'y laang day jay ngay? Ni Jane langan ti armak, nanang. Saan mun apabayagan, anak ko? Tainton sumaruno amiting mi kadagiti padak a senior citizen. Iwaragawag kon ang mga sawa ti buridag kaw. Napartak dagiti paspasamak, Mr. Lonely. Takalpasan lang ti makabulan. Nagbalinan akayan-ayat ko ni Jane. Nagsaritaan mi metten ti kalay sami. Ket inaprubaran dagiti naganak mi. Ket nagkasar kami nga rod dito'y lugar mi. Simple laeng a seremonya. Ngem napnuan ragsak. Saan ko apinilit ti babae a pinakasarak. To'y pagayam mo, Satur. Satur pagayam ko, imbaglakit din, ta nagpanunot ka na imbag. Ket saan mo nga inusar, ti kunam agayuma. Pudno ngamin asaan anasaya at nga ingkapilitan ti may sa tao nga agayat ken ka. No saan nakamet, akayat. Ket agaramat ka pa'y iti gayuma, akas iti kunam. Usigan na kantumot lang ti konsensyam no inaramid mo dayta. Ala, sana bale, tanaragsak ka itan iti sidong ti babae, anangayat ken ka, iti napudno. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Satur, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga iti ikanbiag ita ket naggapo. Ken ni pagayam amini iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Siya ti inauna kada kami alima nga agkakabsat. Marigrigat kami laeng. Sigod aman nalon dagiti naganak ko. Ngem gapo talakay ken bakit dan, pinagsardeng mi idan nga agtalon. Ket siyak tinagdesisyon nga agtrabaho iti balasiw taaw. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mini. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Unak man wag kasartan, Mini. Plano mat gayam ti agabrod. Jack mat kumakayat ti pumanaw. Ngam saan pa'y mat namin nakagraduar dagiti kakabsat ko. No kasta. Kasapulan ang mapagraduar mo pa'y idaamin. Lakay kan bakat tanton, Mini. At danton idagta. Oray may salaan ti mapagraduar ko. Oray ni Jun laan. Taison tumot ng timang paadal kadagiti dagduma akakabsat ko. No kasta. Agurayak pa'y iti mano atawan. Duwala ang atawan tikid-kid dawakan ka, Dani. Inton agawid agkasartan ton. Nakasagana akton, tapno maadanta iti bukod a pamilya. June, gaputa kayat ko ang makapag-graduar ka iti kurso, agabroda. Thank you, Amana. Ipagbagada na ng kantatang nga agsardengak iti panagadal ko. Saan ang mapasamak dayta? Ituloy mo. Taaddaak amang tulong kan ka. Ay, nagasat kami anaaddan iti kabsat akas kan ka, Manang. Nagkorni kang agsasao. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, kabayatan ti kaawan ko. Saan mo abaybay anda ng kantatang? Una, Manang. Ibagam kanya, no adda kalukwan nga aramidan dagiti kakabsat ta. Uwan, Manang. Saan ka madanagan? Ken amin na mapasamak dito'y balay. Itanong kuntukan ka.
Di mi ko makayat ken itatang mo ti panag-abroad mo, anak ko. Taapay, nanang. Nasurok at 30 mo. Bumakit kan. Tirumbang kumakat makiasawa kan. Nagsaritaan mi anaing bagdayta ka ni Dani, nanang. Maawatan nakmat. Nakasagahan namat amang nguray kanya. Ay, pampanunutom lat at ipagimbagan dagiti kakabsat mo, anak ko. Kan uray da kayo ka ni tatang. Ti kayat ko, maipaay ko amin akasapulan nyo dito balay. Kan magatang tayo dagiti agas yun. Napan kinasaritan ni tatang mo, di pangisaldaan tayo iti kakaisuna, adaga tayo. Tapno adag astusam nga agabro, anak ko. Agyaman hak, nanang. Di kay madanagan. Tamasaka tayong tumatlaang tidaga ama isalda. Welcome dito yung abroad. Ay na, naglamis gayam dito eh. Italaang dayta. Ngaminton marwam ka. Ay, mayakton Sika, mano atawan mo nga agtrab-trabaho kas domestic helper. Sa nga pulon atawon Kat nakatumpong ikinisingpat nga amo. Nagsaya atin no kasta. Nasingpat nga ron dagiti amo ta. Wen idi insingasing ko ang mga lada iti kadwak. Nagwanda dagos. Iso nga da ka ditoy. Ay na, nagswerte ak nga ron Tapadak matla a Pilipino ti kadwak. Agpada ta nga Ilocano ko Uwan nga ron. Umay ka, taipakita kan kadya selekta. Kan mangantay ton madamdama. Anya ti kayat mo? Filipino food o no Chinese food? Si Kaman, no anya ti adda dita. Napan nga may nagtrabaho dagiti amo ta. Iso nawayata nga aramidan ti kayat ta. Feel at home kalapta ditoy. God, kumusta ka ngay? Ay mayak nito yung computer shop. Tapos maka-video call ka lang, Mini. Ay, naggastos ka pa ilaan. Manulaan mo tinagastos ko. Kat, kumusta ka dito? Nasayatak mat ditoy, Dani. Ado ti makan. Nasingpat dagiti amok. Nasayaat mo kasta. Amangan mat, no adan sa bali akadi-date mo dita. Ha? Awan. Apay kumangay nga rami dagan katikasta. Si kalaeng tinangikaryak, idiriyat ko. Si kakit di Amangan mat, no adan sa bali akasinsin narak mo dita. Ay, jakto pa'y rumrumar. Dito kami laang balay ti Pilipina mat laang akadwak. Kasta ka ni? Basta laglagi mo Ay, ayatan ka unay, Mini. Kasta akmat kan ka, Dani. Nagipawitan ni manang mo iti kwarta, John. Kuna na nga igatang tayo iti agas yung ni tatang di daduma. Ti daduma, pagpatarimaan ka no iti balay tayo. Nasaya at manukas ta, anak ko. Ay, kaya't ko kumamot ang makasarita ni manang mo. Di kayo madanagan. Inton sumaro nung umawag ni manang, ibagak amang ipawit iti igatang nyo iti cellphone. Gumatangak mo iti cellphone ko, tapno makasaritak tumot a kanayon. Unman, anak ko. Kanayon mo't nga ibagbaga na amayat ti kasasad na ijay. Iso di ti agdanda nagunay nanang. Sakbay ang mapantag pa siyar. Mabalin ka di akadwaan nakpay amang ipawit iti kwarta iti Pilipinas? Wana. Apay, agpawit ka manan. Wan. Igatang da kano iti cellphone. Kasta? Ay, awan ti mabatbati iti sweldok, sita. Naskan mat ang da ornong mo. Saan ang mabalin nga ipawit mo amin katakwada? Wan nga ron. Kasano nga ito nagawid ka? Di awan ton ornong mo. Sapay kumaang, tasaan ang mapasamak dayta. Sapay agkasar kami ije boyfriend ko no agawid kita ang manday ta.
Sa bagay, makatawanak payla ditoy. Ado pa'y apanawan tapno makaurno nga. Manang, amungatan ni Manang Mini. Tiad niya. Adan sa bali a girlfriend, Dani. Adan sa bali a girlfriend na. Tugno na bayagdan. Saan nan sa mauray ni Manang? Naskan ama-amon day ni Manang mo. Sige nanang. Ibagak to, kani Manang. Halo, ading ko. Kumusta kayon? Nasaya kami Manang. Agis eskwela ka matlaang? Good Manang. May salangan na sen, makagraduara kon. Nasayaat no kasta. Ninanang, ayan na. Kasaridam to yung madamdama. At ang amin ibagak, Manang. Anya dayta. Di mo ibaga ang mga sawakan. Ay, makaungetak lakit di. Umuna kami pa'y matkan ni Manong mo adani nga agkasara. Manang, amo ka na sakit kan kada ito'y ama-amuang. Ibagamon nagadulakit din apa sa kalyem. At sa bali a girlfriend ni Manong Dani. June, gayem na lang dayjay. Wano, kasinsin na. Siyak ti ay ayatan ni Dani. Awanan sa bali pa'y. Kahul-holding hands na di babae. Kasano kumakasinsin na, Manang? Ken, damag dito lugar tayo. A girlfriend na. Kasta ka di. Di pa'y lakalman nga awagan ka, Dani. Apay adi ka sumungbat. Pasensya ka, Mini. Kan, apay adi mo kayat nga ag-video call ta. Kayat ko makita, no sa dino ti ayan mo. Mini. Di mo kunaan, apod no ti ipadpadamag da kanyak, nga addan sa bali akaayan ayat mo. Agpod no ka kuma, Dani. Adda ka din sa bali. Well, Jack ilibag. Addan baro a girlfriend ko. Kat ada kita dito'y balay na. Anya? Apay, Dani. Kunak man no adda nagsin na patanta. Laging itag. Ngam di ka mauray. Jack pa'y amukit niya. Amangan, no i-extend mo ti pa nagtrabahong dita. Sige. Good luck kada kayo iti girlfriend mo. Sapay ko ma. Tanaragsak to ti panagdan nayo. Sita, ag-extendak iti kontrata. Uwan man, tasyak ti agawin. Mailiw akong kadagiti anak ko. Apay akayat mo ti ag-extend? Nangasawan je boyfriend ko. Unay matan? Nakabirok iti sa bali. Katidamag ko. Inton umay abulanan ti kasarda. Iso adi mo kayatan ti agawin. Saan pa'y laang? Palpasak pa'y laang ni ading ko iti panagadal na. May salaangan asem. Malpasan iti kurso na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Nanang, madikadi-tirik na yung? Kuhan, isuragin ita. Ni batatang mo, napanakinita niya tarakan na kaldeng. Ibagam akan ni June, nga agpa-doktor ka. Saanan? Kabaol ang tibagin, anak ko. Ayan ka din ni June, Nanang. Kasaritak man? Awan ni June, anak. Ha?
Di na minsan ngay mawagak di tabalay. Awan manen ni John. Apay nanang, papapanan na. Damagak ko ma, noan niya ti kayat na regalo inton aggraduar. Mini anak ko. Nasken ama akong tipod no. Anya dayta apod no. Awan dito balay ni John. Kung saan magtaan nga gis-eskwela. Anya? Taapay! Nagtaray na iti girlfriend na. Unay matan. Kunak man no aggraduaran. Saan anak ko? Di may abutin ni tatang mo no sa dino tinakananda iti girlfriend na. Sayang dagiti adu a sakripisyo para kenkwana. Huwag nga ron anak ko. Kakaasi ka nga grig-grigat itapa. Nag-extendak pa yan iti kontratak. Tapno mailepas na lang ti panagadal na. Amok na ita, anak ko. Kat, asino ngayon ti mangipan kada kayo iti doktor? Dagiti na dumakakabsat mo. Kadkadwain na kamapan niya ospital. Kasta ka dinanang? Sige, tamang ipaw itak iti pagpadoktoryo. Ay na, naragsakak iti bakasyon ko, sikat. Ay, ngam siya amin tinaggastos. Imbaggan ka, sita. Ta nakabakasyon ka. Sumaruno ka. Kaanon di bagbagam a panagraduar di pagad-adalom ang kabsat mo? Saanan nga aggraduar di kabsat ko? Apay saan? Kat nun nang itaray iti babae. Anya, matan? Di nalapin ang panuno ti ado arigat mo? Makasangsangit ak nga ron iti kasti amakas pasamak iti biyag ko. Ay no, friend. Saan ka nga agladingit akasta? Kasanumat ngamin. Awan tinagbanbanagan dagiti ado arigat ko. Hello? Hello, manang. Asino da ito eh? Ni John, manang. June? Pakamanin na ka. May talaga umawagatan ka. Mabutangak ngamin. Kapoy di inaramid ko. Apay nga imawag ka. Agpatulong ako, mamanang. Sanak lamam mo. Tada ka sa pulang. Duan atawan. Adinak kinon kontak. Sorry, manang. Tulungan na ko, ma. Pangasin. Anya tinapasamak? Ni misis ko. Paganap. Kitnas ka na mo opera. Awan mo't kwartami. Isong magpatulong akong kamanang. Unay matdaytan. Di mo lain sa ganaan ti panaganak ti asawang? Talaga ka di mo kaya ti sumurot kanya karumwar? Agpasyar tamot ata day of ta. Di tuyak latan. Isupay manan ti magastos ko. Kas kalasaan abalasang. Kaya't ko kumati aglon. Mabalin ka ding alaan ka, kas co-maker? Ay na, dahil ti maibagakan ka, Mimi. Nariga ti aglon dito abroad. No aglon ka, saan kanton ang makaawid? Taday tantulangan agbaybayan ti aramidam. Kasapulak namin ti kwarta. O sige. Mabalin asyak ti ag-co-maker. Ngam dahil ti mao di apan agloan mo, ha? Diyak kayat ama ilumlum ka iti utang dito abroad. Hello, kumusta? Kakalantay ka, anak ka, mana. Nakita mo ka dito send ko a picture na. When nga rod? Nag-cute? Birthday na ninto numay asabado, mana. Aya, Kat. Anya nga iti regalo? Mangipawit kalatan iti kwarta, ha. Mano? Uray 5,000 latan.
Sige, agi pa uinak. Agyaman ako na. Isend kong tulatan, video no birthday na. Sige, di yung liplipatan nga imbitaran da na ng kantatang, ha? Apay adi mo ibaga kadagiti kakabagyam iti Pilipinas. Amadama nga agpapaagas ka dito abroad. Diyak kayat ngagda. Kasapulan ama amwanda, tadida kasardengan na daw-dawatan. Kat, kasanungay ti agas mo. Uwan nga ron. Pampanunutan dagiti amo ta, apagawidan da kalaangan. Tapno ije ka Pilipinas nga agpaimbag. Anya ti makunam iti dayta. Nanang, saan ka di nagmayat akitaan ti panaglenak ti init? Wan, mini anak ko. Gamnas kan nga agawitan. Tani, nalami isan ti puloy ti angin. Amangan no makapadakas kan ka. Nanang, ay, nagsakitan. Gapo siguro iti over fatigue. Kaskada stress. Ay, kaasi ka matanak ko. Agam di ka madalagan. Adda kami kinitatang mo ang mga iwan kan ka. Agyaman ako na, nanang. Agsangit ka man, anak ko. Apay akastoy. Ayan, dagiti tattao at tinultulungag. Hindi napigsak. Diyak man la ida makita amang sarungkar kanya. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Dananang kan tatang ko tikad kadwak dito'y balay. Kan isuda meten timang tartarakan kanyak, tamariknak, tiin-inot apa nagkapsot ti bagi. Tuy pagayam mo, Mini. Mini pagayam ko, sapay kuma. Tagserbi nga adal na ito'y impatulod mo apa kasaritaam kadagiti OFW, akakabsat tayo iji abroad. Nasken nga agurnong kayo para iti masakbayan nyo. Kas panagisagana, wano panagsagana iti panagbaket ken panaglakayo. Saan apuro sakripisyo, no di ket panunutan tayo ti bagi, ken salunat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mini, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagaman nagpailingad iti nagan Connie, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Ilingad nak iti nagan Connie. Dahito apakasarita aket napasamak iti balasang akpailaan. Nga agtawanak iti 20. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Connie. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Imbag laki din tanda ka dito'y balay nyo. Apay ayan. Diyan text ko kan ka, di mo pa'y nabasa? Adaya. Ay nagmaymay sa ak ika dito'y balay. Kung iti text ko, akadwaan na amapan ag-apply ka ni auntie, ka sales lady, iji palingki. Ah? Kunak ano ang angaw mula ang in text mo? Iso asaan na ka nag-reply. Anya nga ang angaw. Hindi pa ilang nga ibagbagakan ka dayta. Talaga seryoso ka? Wan, sumardeng ak pa ilang ag-eskwela. Awan kwarta dagi tinanganak ko. Iso akayat ko tiyag trabaho. Talaga akasapulan ni antik ti sales lady. Ibagbaga na asyak ng... Siyak,
ag sales lady? No way. Iso ay siya kun Naskan ang makaurno nga kiti kwarta. Sige, urayan nak nga rod, tag sukatak biit. Ay, isukat ajak kayat ti umay dito palengke. Tanagado ti aglalaok at ang taong nagpangsipan. Ajak kayat tagbayag dito. Kat mapanta nga rodan injay grocery ni Antim Ay, mabait lang. Amangan mo masabat tagi kag kulang alalaki dito palengke. Sino mo? Ay, basta. Kontrabida iti biyag ko. Tunggal makita. Ay, madadang iti daw ko. Agar-aram siguro kan kanya. Ay, nagadukot ni bagbagang. Umay kakitin, tamapanta ijay ayan ni auntie. Auntie, adda ka to ha. Best friend ko ni Angie. Kaya't nakanuti sumra as sales lady. Naimbang na aldaw yo, ma'am. Anti ko namlatan kanyak. Kaya't mo kadi at talaga ti sumra ka sales lady. Wan anti, kasapulak ti trabaho. Nasingpit ni Angie, auntie. Nabayag kami nga agam-am mo. Kasta ka day. Oh, Angie, amumat siguro ti agbarian niya. Siyempre, mata. Oh, anya, auntie. Alain niyo ka din ti best friend ko? Ay na, amumot ka anakan at talaga akasapulak ni sales lady. When awatak ni Auntie. Mabalin nanti mangrugiin ton bigat. Oh, nangag mo, friend. Nakaragrag sa kak, friend. Agyaman na, Auntie. Ne, tialan. Apay anak katakder matlatan ichay. Di man ay ayabanday na at taong, Auntie. Iso dahi ta, jay kagurguran ako na. Kasano ajak ayaban. Katiyag na mat dagiti lakok nga in-order ko. Kasi mat no nakatakder latan dita. Alan! Umay ka ditoy! Mabainsa. Umay ka, antag merienda ka. Ay, nadadail manin ti alitaw ko. Bay, amla ka di. Daklap trabaho mo di taong kaasi mo. Di mo kusko sila pa, anta nagagatday ta abaro. Oh, nangad mo? Ate, atuit lagi tilakong. Nakita ka na punno day taguy-guyudam akariton mo. Nakaan-anos kalakit din aya. Ala, idi sumlaang dita day takargam ta ag merienda ka. Saan ante? Day tati ko nakmaninkan ka. Sumro, tiki naman nagbabain mo. Ala, agtugaw ka pa'y dito, itamapan kami gumatang iti merienda tayo kadag iti babalasang apisitak. Duwatan anti amapan. Iba tidak ditoy. Agbantay ka pa'y laang dito grocery ko ni. Ala, intan, Angie. Ay. Kumusta ka, Connie? Apay ay akong kumustaan na. Itatalang manan ang nakita. Di mo lang mo. Kanayon ka maminis. Sikat na inspirasyon ko. Nuapay akayat ko ang makaturpos iti panagada ko. Sapay na ko mga rod ata makaturpos ka. Inton makaturpos iti kurso ka. Kaya't nakmat siguron. Saan ang mapasamak dayta, kargador? Makaturpos iti panagadal na. Awan lang amukon. Di na kumamot tagibas itahan ko ni. Naka-enroll kita. Baawan klase ka. Umayak ag kargador. Oh, di na siya. Lalaingam nga rod. Katsapay ko ma, tagbaligi ka. Agyaman ako ni. Dahita talaga, ti kayat ko amang nagan, manipod kan ka. Isugayam day jay kagurguram ako na. Cute mat. Natayag kan aday tsura na. Ay, di mo man dakdakamatin kanyak day nga anan. Tauray anya ti bagbagam, talaga jak kayat. Oh, daytoy ti type ko. Day ta umawawakan ka? Kita man tinagan na? Amu. Oh. Junel? Di anak tibak na nga negosyante di ti lugar tayo? Wan. Sige, mabit lang tasong bata ka. Hello, babe. Babe, mamimiss kan. Ayan mo ita. Kagap-gap po ni kinyan, Gigi palingke. Agawin ako. Tanda, may magklase ko. Tagasan kayo ito madamdama.
See you. Love you, babe. Okay. See you. Love you too. Bye. Boyfriend mo ni Junel? Oh, apay anak laat ka. Imposible ka di ang mapasama. Namin. Ni mami na. Ada na nga to asad na iji kapitulyo. Kat ni tatang na. Negosyate. Anya ko man. Kan amom na anya ti kurso na. Anya? Management. Ngamin, kayat na nga iso ti mangi-manage kadagiti negosyo da. Nagswerte kan? At daamin sa kan ka ti kinaswerte iti biyag. I love you, Connie. Ay, ito na kadimot lang. Katun I love you, Junel. Makagraduara kiti pa nagadal ko. Agkasarta na dagos. Anyat makunam. Saan ka di anasay-saya at noogbiro ka pa'y iti trabaho? Saan mo apakadanagan tayo ta? Tasyak to ti sumukat ang manager iti negosyo ti pamilya mi. Sa bagay matkiti. Kan, nujak kayat nga agbalin ang manager iti negosyo mi. Ado mo ti pagaplayak. Pag-aagawan dagdag iti kumpanya. Sigurado kay ti daytan? Agtalag ka kanyak. Itapay lang. Kat makit-kita. Nga ado aswerte ti umasidag. Apaman na malagpas ko ti kurso. Sapay ko ma, Junel. Anya ang klase abalay ti kayat mong ipatakdar ko. Mabalin nga agpili, ah? Si kanto tagbalin arena ko ni. Amin to akayat mo. Masurot. Ay na, naggasa takon. Tasyak tinapilim nga ayat din, Junel. Nalalang ro din, subuan ka na. Saanan tani? Ha? Ado ti tao di ti restaurant. Ay, ayatan ka ko ni. Iso nga ipakitak ti panagayat ko kan ka. Ay, kaanakan. Makiinumak man iti danaw ma. Nagnag na kayon samat, Uncle. Nagkapo niyo. Naggapuak dita palengke. Amumat. Ay, kargadorak ijay. Sige, Uncle. Mabiit lang tayalaan kayo iti danong. Sige. Ay, ito ba ako mampay? Ay, ay. Ay, Oh, Uncle. At iti danong. Api ngamin ang magmag na kayo kat nagado ti jeep. ay, awan kwartak. Ay, inibus yu man siguro di kwartayo iti bisyo yu. Ay, adaman damaga kaanakan. Anya day ta, Uncle? Agar aram ka di kan ni Alan, Di kadwayo a kargador? wen kaanakan. Ay, jak kayat day jay. Binasted kun. Ay, saus. Apay abinasted mo kan no nagagat. Agis eskwela pa ija university. Umanay ka di day ta arason tapno aklunat ti ayat na. Ay, nakaanakan. Swerte ka. No iso ti mga sawakan ka. Ibagakan ka no apay. Agdangag ka, anay ba? Di na kayat ti aginaw ma. Di na kayat ti sigarilyaw. Iso nga awan bisyo na. Uray pa'y anya ti ibagbagayo, Uncle. Jak kayat day jay nga Alan. Gaputa dan boyfriend ko. Adan boyfriend mo? Uy, Uncle. Am-am mo yun ni Junel? Ay, amok ah. Kano nagloko da ijay a tao. Ay, dandaninak na sagit ijay highway. Ang mga noadda kayo mat-ijay nga, ah. Kano nagungat da ijay a tao. Imala iti amana alas taog. Ay na, saan analastog ni Daddy na negosyante? Di mo ay amaw. Adaw ti babae na. Uray no adan edad na. Anya? Ay na, Uncle, agar aramid kayo manan iti istorya. Ay, purno ti bagbaga ka anakan. Ada pa'y madamdamag ko. Adan-dani ka nun mabangkrap ti negosyo da. Gapaw iti panagbababae na. Kasta? Kaya't kanwa sinaan jay misis na. Tadi na sardangan ti panagbababae na. Ay, sige, agawi da kaun ka anakan. Sige, Uncle.
Imag mo time may ka diti balay, Connie. Awan oras ko nga agpasyar iti balay no. Wan nga rod, manipod na addaan kay ti trabaho. Busy ka na kanayon. Kasano? Kanayon nga ano ti customer mi kan ni auntie. Danda ni awan pa'y oras mi amangan. Oh, kumusta kayon ka ni Jonel? Amo, friend. Mamati ako nga dagayang forever. Iso, ti forever mo? Wan, nagkari kami iti tunggal may sa akalpasan ti pa nagturpos na. Agkasar kami. Ay, nagmayat man mo kasta? Pagpilpilyan nak nga rod no anya ti kayat ko abalay. Kasta ka di? Ay, nimot alan. Kanayon iji pwesto. O, di arman nakakuman. Agbagay kayo. Si Kantupay ti kanayon na adamagan. Amo, kaya't nakakumakano nga awagan, takasarita na ka. Ngam awan mo't igatang na iti cellphone na. Ay na, friend, saan akas di alalaki ti para kanya? Ay na, ni Alan, awan makukwarta na, ngamin igatgatang na kano iti libro. Kan, pagplete na mapanag-eskwela. Ay na, friend, saan mo nga istoryaan da di atao kanya? Tasyak, kumita da kon kin ni Junel. Adeng, pangikabila ka dagito ilakaw mo. Unay katirigat mon ay anang ibunak kadagita, manong. Isardeng mo nga minan ti agkargador, ta ijay kalaangan balayaw. Nay, apay nga ibagam kanyak ti kasta. Kano adu pa iti mayat nga agpakargador kanyak. Un ata masyan daken ka. Nuko mga amin at angdan mo, kat igatang mo iti kanam, imbis nga ara. Di napigsa ka kuma, ure adan edad mo. Ay, saan kan nga agreklamaw? Tadyay paboritom akargador ani Alan, awanan. Ay, wen nga ron. Si Kante sinmubla. Maragsak kanakman para kan kuana. Hagasan man. Ing graduar na ti kurso na a computer engineering. Bilibak nga ron kan kuana. Auntie? Ay konay. Ay manong, ni kadiko ni dayton. Ala, auntie, uncle, gidak samot mabigbigan. Kasano, kat nabayag asan tayo anak kikita. Kan nakapimpintas ka itan kanakan. Ay, thank you, auntie. Wen nga rod, manipod nagasawa kami kini Junel. Imadayo kami kat italaang manan ang nagbakasyon na. Apay pa lang ay madayo kayo. Oh, uncle, kargador kayo pa'y laang dito'y palengke nga aging gaitan. Ay, kat anya nga iti sabali nga amo na atrabahuan. Tabamartak mat nga ron ta uncle mo. Ay, wingayang auntie. Ayan ni Ana. Ay, kwa. Kalpasan na naggraduar iti computer engineering. Ang trabaho itan, iti may sa akadaklan a kumpanya. Ha? Pudno ka dito bagbaga ni uncle, auntie. Ay, uray kasta lang ni uncle mo. Pudno, ti imbaga na. Nagdakkel, iti imparamid na balayda. Iso ati aramidak mat. No makita ko na nakaparada jay lugan na ijay balayda. Agin lalabasak. Ket ay abanak. Ket aginom. Ken pakananak ijay balayda. Pudno ka di, auntie? Wag, pudno. Ngam ni uncle mo, bagbagaak. Tamarwam alabas iji balay daalan. Nukas na adan asawa na. Nagasawa da kan ni Anjay. Ha? Iso dati nagkatuluyan? Na-develop na siguro at kanayon nga adda idi dito'y pwisto ni Alan. Kano pinagadal na ni Anjay, iso nga agpadpada da itan nga agtrab-trabaho itinakkel a kumpanya. Padasa man asarungkaran iday di balayda. Kung nagtumat ngamin kan ka kaanakan,
Ani alan ti rumbang apaki asawaam. Ay, Kurt, kumusta ngay mati asawam nga anak ti baknang? Oh, apay kasta tilangam asin mangpan. Jaka, jijaya da kanya ka trabaho. Staff lang. Anyat serbina nagturpo sa kiti management. Sana nga agbalin na manager. Manager, isukit ang marigatan ka ang makastrak iti trabaho. Takayat mo, manager adagos. Nagbabakit iti pagkit kita ang kanya, Connie. Nabangkrap ti negosyo ni dadim kapo iti panagbababae na. Ipalpalastog mo ini nga agiin nagaw dagiti kumpanya ang mga lakan ka. Ngamanya nga ita, pulos nga awan mastrakam at trabaho. Iso nga ita, agan anos tayo dito'y daan ken nailat nga apartment. Kasta launay ti apal ko kada anji kan alan, tadakkel ti balay apaggigiananda, ken napintas ti trabaho da. Kasano kadi a makumbinsir ti asawa nga agbirok iti trabaho na. Taging gayta, dumaw dawat pa ilang iti sustento kadagiti naganak na. To'y pagayam mo, Connie. Connie, pagayam ko, agyaman na kiti da iti apakasaritaam. Ti panagasenso ket mangrugi dayta iti sakripisyo. Kinagagat, kan kinapudno iti trabaho, kastamutan ti kinapakumbaba. Ngem no sadot kamet, kan napili ka iti trabaho, talaga nga agbisin ka. Ala, sapay la kumata makaamiris nila kay mo. Katagsapol iti natalgad a panggedan na para kada kayo, a pamilya na. Di mo lata sardengan, a kumbinsiren, kan kasarita iti nasayaat. Bueno papagayam, ingka nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Connie, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.